Najpoznatiji igrač kojem sam skupljao lopte kod dijete je Luka Modrić. Jesam faca, a? I sve je to Indija. Ogromna i živopisna. Zemlja s više od 1.300 milijuna stanovnika, zemlja u kojoj krave, slonovi i majmuni šetuckaju po ulici, zemlja koju mrziš ili obožavaš. Pričao mi je to skromni hrvatski nogometaš Mislav Komorski, čija je trenutna vrijednost na Transfermarktu 400.000 eura, a koji je posljednje 2 sezone proveo baš u zemlji s najvećom poštanskom službom na svijetu. Egzotika čista, od hrane, stila života, kulture, svačega, znači baš je za preporučiti. Ko se želi uprljat, ko nije gadljiv, preporučio bi svakom da posjeti Indiju. Što se Indijke tiče, ne mogu reći, lijepe su žene. Indija je isto kako je raznolika, tako su i ljudi raznoliki, dosta su, kako da kažem, a mi bi rekli da su prljavi, ne znam, ljubi po podu, pišaju gdje god stignu, rade jedan specifičan pokret glavom kad im nešto govoriš, kad žele potvrditi, ja to ne mogu ni oponašati. Djevojkama privlačni Mislav Komorski rođen je 1992. u Zagrebu, u blizini stadiona Maksimir. 10 godina igrao je u mlađim kategorijama Dinama i hrvatske reprezentacije, čak je bio i reprezentativni juniorski kapetan, a onda je karijeru nastavio u Lokomotivi, pa u Hrvatskom Dragovoljcu, a onda u Zaprešićkom Interu. Koja mi je droga najdraža? Ne znam, nemam previše saznanja o drogama. Marihuana ne. Pa ova zelena trava mi je najdraža. Zadnjih, pa dosta godina svaki petak gledam 5 dana. Pa cijenim ljude koji su u toj emisiji, šta ja znam. Cijenim ljude i dobro oni argumentiraju, znaš, kod nas na našoj televizijskoj sceni, medijskoj općenito, imaš, znači ljudi trkeljaju bez ikakvog pokrića, bez ikakvih argumenata stvari, ne znam, meni nije dobro od toga. Trud, rad, trčanje i bakina zdrava nezačinjena kuhinja dovele su Mislava do prilike života. Dobio je ponudu indijskog Northeast Uniteda iz Guvahatija, malog indijskog gradića s više od 1 milijun stanovnika. Teško je to uspoređivati zato što tamo nema velikih klubova i malih u smislu kako ovdje ima, zato što liga je dosta nova, nema tamo klubova s ne znam kakvom tradicijom. Liga je usporedbi sa našom ligom puno praćenija, recimo ne znam 17 do 20 tisuća ljudi na domaćim utakmicama ako nam dobro ide. Ima jedan klub kojem na domaće utakmice dođe po 40-50 tisuća ljudi, to je za naše uvjete to je Space Shuttle. Moćna je ta indijska liga, zbog sparine traje tek od listopada do ožujka. Kako čitam, Indijci su fizički izvrsni igrači, međutim tehnički i taktički itekako zaostaju za Europljanima. U prvoj ligi natječe se 10 klubova. Liga je to u kojoj je donedavno trener bio i Robert Jarni, a trenutni indijski izbornik je naš Igor Štimac. Mi živimo u dobrom hotelu, luksuznom hotelu, ali s obzirom da je grad specifičan, da je Indija specifična, praktički uopće ne izlazimo iz hotela. Stalno smo u tom hotelu i eto tako, soba, restoran, trening, utakmica. Dosta smo pričali, ali valjalo je preći na djela. I adekvatno se pripremiti. Nadajući se da će me preporučiti nekom indijskom prvoligašu, svim snagama trudio sam mu se dokazati. Mislav nije ni trepnuo. Najdraži klub u Hrvatskoj mi je Dinamo Zagreb. Jesu li nogometaši glupi, to je, rekao bi, vječno pitanje. Općenito položaj nogometaša u društvu je specifičan, a ne znam da li su gluplji od prosječnog čovjeka, ne znam, teško mi je reći. Najpoznatiji igrač s kojim sam igrao je Marcelo Brozović i Šime Vrsaljko, a najpoznatiji igrač s kojim sam trenirao je Mario Mandžukić. Kad sam ga tog vrućeg popodneva pomalo bezobrazno pitao zašto ne igra recimo u Engleskoj ili Španjolskoj, fino mi je uzvratio. Zašto ti nisi novinar BBC-a? Eto zašto. Koliko često sam u
medijima? Pa dok sam u Hrvatskoj nisam previše, a u Indiji sam često smo tamo u medijima. Kažem, mene je dosta puta zapalo s obzirom da od nas 7 stranaca ih nekolicina ne govori engleski. Kako u Indiji nema baš svako kućanstvo toalet, ali gotovo svatko, bez obzira na kastu, ima mobitel, nije ni čudno niti čudesno da svi žude za selfijem s tamo egzotičnim Mislavom. Evo nekoliko fotki. Mislav pohotno jede. Mislava čupaju za kosu. Mladi Mislav u repki. Mislav se druži. Ozbiljni Mislavi fanovi. Mislavi najbolji frendovi u skupocjenom restoranu. Koncentrirani Mislav razmišlja o kupovini kamere. Mislav u papučama drži korona free kokoš. Mislav vozi slona. Mislav bahato oduzima loptu. Zabrinuti Mislav na treningu. Da je u Indiji popularan, pokazuje i prosječnih 500-tinjak lajkova kojeg dobije na fotografijama objavljenim na Facebooku. Da li sam ja zvijezda u Indiji? Dovoljno sam anoniman da ne bi imao problema, znači nisam ko ne znam primjerice Fellaini u Evertonu dok je igrao, nije da se moram preseliti iz grada radi obožavateljica. Nisam zvijezda u tom smislu, budući da je tamo ipak kriket sport broj 1, ali mi nogometaši smo tamo dovoljno praćeni da bi se mogli dobro osjećati. Ljudi se, znači, svako malo, bilo u hotelu, bilo kada ideš trenirat, bilo nakon utakmice, ljudi te traže selfie. U političke i društvene aktualnosti dobro upućeni Mislav hrvatske medije prati i u Indiji. A iako mu je život u toj ogromnoj zemlji uglavnom sveden na život u hotelu, itekako je doživio i onu pravu Indiju. Pogotovo nedavno kada je njegov put zbog koronavirusa do Hrvatske trajao više od 8 dana. Ponovit ću, put je trajao više od 8 dana. Putem je bilo svakakvih scena, nešto sam pisao za 24 sata, pa evo kog zanima može pogledat, luda priča totalno. Komorski uživa u čitanju, gledanju filmova i druženju s prijateljima. Najdraži igrač mu je Messi, ne pije alkohol. Kod ljudi cijeni iskrenost, poštenje i požrtvovnost, a volio bi da stavlja druge ljude još više ispred sebe nego što to sad radi. Ako si nogometaš, a nisi Mario Mandžukić i Luka Modrić, koliko možeš zaraditi novaca? S obzirom da traje karijera kratko, znači do 35. godine, ajmo reći, mislim da možeš zaraditi u tih 15 godina više od hrvatskog prosjeka, ali opet nedovoljno da ništa nakon karijere ne bi trebao raditi. Nemam trenutno ni bicikl. Što nakon nogometa? Pitanje je za 1.000.000 kuna. Ne znam, nama nogometašima bacuju da otvaramo kafiće, da se bacamo svi u ugostiteljstvo, ja se iskreno ne vidim u tome. Naravno, ovisi o tome koliko ću zaraditi u karijeri, ovisi o tome da li ću biti oženjen, da li ću imati djecu i koliko ću ih imati. Ja imam nekih svojih ideja, a sad da li će to biti tako, vidjet ćemo. Moja najdraža izreka je: savladaj sam sebe i cijeli svijet će biti po tvojim nogama. Preporučio bih svakom da posjeti Indiju.